Mesec kvadrat Venera ili Edipov kompleks. Mesec simbolizuje osjećanja, nežnost, majčinstvo, dok Venera simbolizuje zadovoljstvo, lepotu, zavođenje i čulnost. U kvadratu označavaju konflikt između emocija i čulnog zadovoljstva. Kod žena se ispoljava kao konflikt između majčinstva i čulnosti, jer je teško biti i majka i izazovna ljubavnica u isto vreme. Može se dogoditi i radikalno odvajanje kod muškaraca. Neke žene su idealizovane i poriču se sva seksualna osjećanja prema njima, dok su druge žene čisto genitalni objekti za kojima je moguća seksualna sloboda i uživanje, bez nežnosti i romantične idealizacije. Takozvana bogorodica prostitutka, dihotomija ili žargonski muškarac poznati kao Edipovac. To vodi beskrajnim potrebama za novim seksualnim partnerima, jer nije razrešen primarni odnos sa majkom. Primjer za to je slučaj uspešnog muškarca i žene koji imaju decu, ali on ima ljubavnicu drugačijeg sociokulturnog i profesionalnog miljeja. Žena zna za nju, pati, on je nesrećan jer je između dve žene, što ugrožava i njegov posao i društveni život. Tu postoji potpuni rascep njegovog odnosa sa ženama, koji potiče još iz detinjstva od edipalne kompeticije za majkom između oca i sina, koja je ovde okrenuta u kompeticiju između dve žene. Rascep je između majčinske i aseksualne žene i seksualno uzbudljive i emotivno obezvređene ljubavnice. Često su prisutni ljubomorni napadi na partnerku usled projekcije sopstvenih osjećanja. Odnos sa ženom jako podsjeća na odnos sa majkom, izgleda kao da mu je žena samo zamena za majku, a ljubavnice mu služe uglavnom za pražnjenje napetosti zbog osjećaja krivice.